kinong ilaka laikro borok away lerpipet bahaya kadur jong iba paila iya sriem ya kadur kajinglong kumu menteri belah uba lam pram belah ulam pram belah rumah itu biusir tik kumu paila kau kumor habu om haot kamut biang bet laluang em no kumut pimla penbor teune udai ukan didi ubamangi na kalian jong ka parti NPP ngi wan pen itu batlu swaban pen itu ngan ya tu EP national president bat mga national vice president konrad bat uprestun ngila pen swit ngila pen short ba uday bantrei met bat mensim ban syakri ya kamau pelang konsensi perot kawai na kata kadau ka penslur yana ban wan bat penitu Ahmad Jompi bat ru ban ong ya pi kilong keme sim une ude ulok pa Jompi tambang de ilok pa haye ngasen mo dia via suatu bekelayu siapa ilok bukli menteri belah ukpa uban syakri yaka ilaka laikro barokawe Hilajit yobado preskun ar hajar lai ar hajar pra snilbok wanno kajing penkelai ke konstituensi ngaklebi olat su banyajan bati kilong kume kilok pa kikun samla jong ka ilaka laikro dan reiken mau tang kawe kabang aku aban ong ya piken mau tang kawe ande pilalet shala yeng shala sem shala kidong shala kisno ubado prestun uyaiken mau ya pi kilong yeng long sem jong ka laikro area borok kawe ngayaiken mau ngayaiken mau burok batlu kane kajing kan mau kajing sengau kan yai beteng kat bangadang im dangsa hasla jo kene ka kendeu kata kene ka bangakwa ban om ya habangawan menta ka janmet ban pensai ya kan nongrem jong ka parti ngayo hakikot kubor man kasni Kamtam menta menai menteri belah ilarip ong don laimut ki kandidat angni po ka konsensi mau pelang Kongres UDP NPP bat UDP ngia krelang haka sorka ke Kongres kadon na opposition kebasuk baham menta ban kejiken jelong takan ni satang sistem saubenai kain dodok kalai tarik jom une ubenai ubakatwe namar haka artarik insenya ubud pin sayo por janmet ia utau MLA uban penkut ia kenegatem hadu ar hajar ar pulai kabangamut ban ongkolong tangkawe ndon kamsu ban pet ia ke parti kongres balai nga ong dan kamsu ong no lalu Pak Kennedy ujo udah na opposition haba pidon na opposition kae ka kampila banle ngayala ngagakan mau ibadat sun bepli bangkwai hadwar ublei keempat day kapor ijob ha wajah katra independen natrai pisia pia penjok ya ibadah sun independen haka bakhadu tang haden lai benai ia join bati UDP balai kapulong ya ibi dia join bati UDP kalong tan kawe kada ladang marway pulun ngayeng assembly ndon buyosnya ndon bapatiau Henry habangadon lambat ke parti UDP
Lani lari wanya snow pakai NPP syrup ya don lang ki MLA. Pi nak tahu kepelong ya iba densun dah ke beburong. Ba ilai associate lani ilai join no syari hidupi tang nak kawe kadau ba kata kadau kalong. Bandon haka sorka namar habalong MLA kabamut ngikwa ban wanra ya karoi kapar hala kajong ke konstituensi tenrai habaya keren mentapat ya iba Kennedy dai siperlok bahabana mereka wei ya pi ki patba jong kalat kro ilaka bro kawai ngaku aban ong ya pilar pi kat noro ya iba Kennedy ngasku aban ong ya pita kawai nai wat tir ni la pi le chokai hayin lai ti sha lai ti dut mo ai ke jikur khu ke jikur do tamai kabor wan ai balai ga yo mutan mar sis nem saunai watang isurok simitaro inumla berpunya sanction watang iwei footpath ibadang simitaro mla berpunya sanction tenle kumlo bat ngan singato ya bi ka MDA government ngapen sai kedaran ni ka sorkar hapo ka jingalam jong ka NPP ka UDP ka PDF ka HSPDP bat kini kiwe kibeyawan bat join lang bat ngiki independen bat kiwe nginom lah banyetre lang bat ka kongres lano ru kado bakut kanigaten long tik kumbat he umpiang haka tak kaya na ka umpiang tak kaya na umpiang balai nilai yang pengta kalau bayo ki bepli ki nong ya lam jo ke parti kongres ki non pembe ki nong je begin tahu sorkar kata ke bonglalong ki nong tahu sorkar nantangan dia tol pa ya pi ke raja bala by election ngin job mau rekeneng by election ngin job bat ide ban penjob pro ia ka mau pelang by election lagi job kenilai ka NPP kan yo kanu arpo sanmut ki MLA mundur mobil arpo sanmut ki MLA pinyo lada pimi kendo yu menteri bela yu balam perang bela piwan yu kendo yu ba jikur hangtei potis council ulong deputy chief executive member uniara bela wadi kendo yu bado preston usak pokset nanta sekretariat bun kira orang bak iba pun nang ni teng don sing kati-katai iba pli hado mentah ngakan mau ya ki kita kan mau yang apa kijuan bat nga persang kat bakot ibor badiara te hado pimkwa mo ban sim ya kaneka kabuksir menta kajan met ban ai karai ga bapaka baplen ngisgau to syai kedar baladangi kadno ru ya ukertong jong kano ka parti ru pleng le no tenaga tau tengnya jit be yang lamprang bla kemau lamprang bla udai ukti kamon ukti kadiam jonga ubak cikor udai ukti kamon ukti kadiam jong ubak du prestun dengan aku aban ong ya piko kipat bak baik jonga hangne hapo laikro area berakowe sengau bahasa ai kecing kerjaan mentah kabapura na kabenta u kandidat jong ke parti NPP bangin yo iya kecing jong kabadon burong kawipat kabenta ngayon iba kecing kan pas election mentah na bakataka MDA gomen kabatok kabasukor kababamtu kababamplep ani ko may gerak ngayon iya ke YouTube ke partai YouTube kung saan mo
Ani yo I ko nga print na tapi dia halai da terkait ng frutos tao siyo. Nga maong apapidon kung kata kasabot lit sa police station. Pensisya ya kata. Wat yalam kelumar yikipat ba jong kajat penre gejala kajami. Dan kenya sri nga kumusarman jo ka high level committee na submit siya ka sarkar. Baka jing ano jingi kalong ba ngin pen itenap no iya kato kayaw maulong gabateng-teng maphi kinong rep na laikro kinong rep na kaleng saudong jong kari kasi jantia jongi habe kilay pan perhap juhur hangtay hayaw maulong rit kamensem anda nga ada submit ik report ki penmi ana pakani bro koy le nakumta ka election nado aryalay ngado na kasorkar nga dito yapi niya doon lang nga kongres kato kapor tang uwer unong elam doon banot bantaw da ka komite ka pagkarpang nakabadaban wen ya ka jing jom ka de ka issue non kabaar nado kapor bangolong memeleno aja lai hado mentang 4 Judon uweru si minister ubantau komite kerpang na ka boundary issue non 4 Judon klaim pilih kita 4 Judon karena ya kan isu lu kiong penban balik politics UNPP baka MDA government ngakwa berpercaya kemat jeng pigi paipa ngina kalian ke surga ngim dia ngim dem lada job ne lada rem hakapa election kini ki artli ki agenda ngihap ban pendek kakung kejing amnut upai ba jong kejela megla jungi barokawi tidak kata-kata ngamut ban ong ya pi what's no to bakala what nge what's not ya kinia ham saya kinia politik sebagai om de tanda por election bapi pemi lai hujai lai huskin nganya tu ya pihak sarkar MDA mano bapa sika resolution nak minta penginyo ILP lewat ya karai hantai po assembly pinlap kasurkar kongres kotokopor ko ongib don ILP kiwarna ada ketukaan MRSSA niyong Kamekala Resident Safety and Security Act balay nomor pangim don kam ILP ading lepas si resolution hantai assembly mentah pedai ke kongres di permi ini aja omba balai bomla banyak hiting pan penyo ILP ar hajar khatra sharum pai sadin ar hajar khatra sadin uno utau MLA jong ke kongres uno utau chief minister jong ke kongres uba ong ngidon kam ya ke ILP kelima pigi pajba 4 don day hau Konrad sama day hau Preston tensong bagi rakyat ke resolution bagi penher ya ke resolution siapa surkar India bat mentah ke surkar India kadang eksamen ya kan ke case dan kata piki pata bagi hangelai cross ngaupa what's go to bakla pendekam ke japi ke jopi namar pa nga ong ya pi ke cing keno kapalai pujat kapalai puskit ngaya neng awan sate separis kani ke surong padep kani ke surong de jongno besna de jongno PFGSY perlu pada prostun ngam dia tu ikata dia tu benda tambah pintip dia tu benda bat gan pentik na hubanan mas sebagai berpendap no ikade nang kadar do syuk ki surok ki bagila
ดังบนที่บังยินดังแหละพี่นักกระดาวมองไอ้พี่ที่ปัดบะไปอีกหากได้กับ election กับมันตาdan kamsyu begini keluar jenggot jeng berkat si snem sau benai jet blind suka berembet ai lah aiไปอยู่มันคือหลักAnulah job mau ngomong pila ada ubah sempat mah. Just know. Ubah presto sempat. Nganong saudara wan man keski hayeng jonga. Nganong iki mantabor snob hawan hayeng jonga. Lalu pipi kedua meli piwan hana. Namanya along do along snam tebat pian dia lagi kro. Ndakam syuk banong de kumai pat. Kilom keme kilom kepa kikon sama atrai barok mendon syuk pemitu yu badu prestut sedebok ngongi pi bapia no ka konstituensi lengkem ta atrai ke jiate jungi atrai hadu mentak kan nang yai ne kan nang yai scam de kinong ya lambe e jong ka ilaka barok wei kin matabor ka komiti jogi matabor boro asoman onge pi ngaker padre skauha tose ai menta ka jingkersan ai menta ka jingkersan ba pinnam babe kala get yang pinnam babe kala ai ka jingkersan ga bapura menta ka genti ba pinyo iya ka roy kapa Batlu bapinyo ya ka jing pernai jong ka ilakalai kro barokawai ngai tenat sibun bak ilakalai kro pengilam jong saudar berkat mapijit pait ba jong ilakalai kro pitet kat kene jaga ka baheba hakawai kaski kene ka selong ka market kompleks ka baheba ngatrai Ia anut borok-borok nado kireu teman hadu ki hep ki baret baju bagane kajaga kalong kawai pat kayau maulong kuane mi kata kuane to habo kuah mampito ya perskem beki jimbot ki berkat ngin ya boden lang berbadu prestuan namno kilat kelenti kidon Nangno don upai nang tangan let mengaban ketik kenang baka kanwan kata ka mga kwa ban ong ya pi nang ta kan mau ki peni ya isu bakang yu siap bakang yu mau kadele ke NGT baka NGT nganong pi ka baka le nung komde ka por belum cim staru doktor mukul sama ar hajar kasau kang ya kadeuyong Nang tak ter sedang berkan saya mau sedang berkan saya siap mereka orang yang pergi mentah ngina ke sorkan yorak kawekaan tong ini register gila di tai query permit ibengiong gila di tai mailing list iba subha don ke kedua ke bawah kedua yang 14 Nalapatai kita ngelak kumtang ngelak kumtangan sakren mangai ke ofisar badai. Namar bakan ne kadai ka jakpo jongi kadikatai barokawai. Dengan kuah ban ong ya pi. Segau bah. Bu dok siang jompi. Baru tahu siang jompi. Lada pijet yo menteri belak. Ngatrai kan sapoi kini kicing siapa skor jonga apa skor di usia baka basa nang ta kolong day mangi banle na kabenta ke jingbit jingbiang jong pi ki ba jong kane kathan ila kalai kro baro kawai kata kali ka banga kwa ban persyai ban pesgoto hakmat jong pi iway piway kinong tep buot ba jong ka ilaka like ko
Sasi sen pa, syabangan syong, syabangan perkut nok ya kajing keren. Ngakwa ban ong ya pitang kawai. Anda pimi nak kena kajing yalang. Segau bahasa. Ya pensyailem ya kilok ya kijor. Ya ki bahayen ki bahasem. Ya ki prasnong ki paratau. Banak kementa kalai pau tarik. Nginum ya ki jing mochu. Pi kenmau bahakawai ngim dai ban bo. Ya kata kajing segau bahayen ya kemat. Lane kata kajing segau senai ya kemat. Lane kata kajing segau lem ya kemat. Namarkannya kadai kat kampai ba. Lapi ong ke kamkur kata kadai. Lapi ong man bani ngai badu-badu prestun ya dei sikur teng lalacu kata kalau. Hari badu prestun tu song biasa kita kakumor kita ya. Long ini keren. Tenrai nga ong ya pi ken mau tang kawai banjir yakin nong nikmat pipet bah ya kadur ya kadar ya kerniang ya kerniot bat kamtam haki by election lene kebingi ong kita ki election siteng samoy pet kano ke parti kepadon hapo ke sorga tangkata ngong ya pila mi lepa ke jingket telai pau tarik ngopim dan kamcu berkuslai ladawan manu-manuan kan bas pinya lepek lele senap ya kecik keren joki kam lele ngong ya pi haka bakhado pet bisyar kano ke parti kepadon haka buat si benai sisnem sau benai mau pi kamde ke baslem Larajia bapi ibu ne mun pi pela ubijek leo bapi ku kesniang buat pulai tinggi perkuno ke nanuan ni mangata long pi udah breu unuan badu persono ka pe une bru lo derum nene ladum lo terlei ngapu cikli ban omong lo kamau plang FDC konsesi ujo bru sausenแต่มันองลงมาทะเลละอาเต้นพี่อุปราชบิสาวเซนมันองบำรุงกับอะไรบ้างอุปราชบิเซนหอยมันองบำรุงกับเปียอยู่บ้านดูประตูนพี่องลงราชสาวเซนเก็บเล่กาตาเธอบำรุงกันเด้อพี่น้องบ้าอุบาดูประตูนอุบมเล่อุบมลงอุจบประสาวเต็มเคลมเรมชิเซนหรอกาตากบมลาลงTiu menteri melak rosau tem ada mentau di MDC kabamut kinong mau pelang dengiai mau pelang dengiai kasri kabut uthet jogajing yudu breu kelaja leo dengan kremen scam she's